जिथाइ आं रिंहामदि फंल' जिथाइ आं रिंहामदि फंल' आं रा हाफ्लं हा तो बुदिशानि हाजाइबा आनि आमाइ बाबा नि बुमु जाबुखा सजेन्द्र फंल' ओरे आमाइनि दिबुला फंल' ओरे जिं बेनो गिनजादु बेद होथाम माने मिया हावसि मसाजि हावसि आं जां गथाम ओरे आं रा न'जाहि एरानि जि न'हानि दंबा आनि न'ब्रा जाबुखा दयपुरनि आजन होजाय जरे जि एरान दं गदे singing ha bide phaiba okay 2013 ha masira dima hasau ha masi competition dongba bujabuka dima hasau idol competition singing competition do bu lead category bathari ni bumujang show organize khlaiba odehe organize khlairo jabuka daw dalogufu odehe category bathari basani bumujabuka sani bathari bushigini jani organize khlaiba uli baham angbo bola ha that ang ansani sing khaja duba ni jabai ba bani ang participate khlaika participate khebani ona ang hamjola kha uba ha judges joino biri dongba uba ha biri dong ero jabuka niranjan bathari padma bathari dilip sir ore he haushi classical ma'am dongba deepa ma'am chi bushi biri ning judge khlaiba jinke uba ha more than 100 above select jaha uba ha mlan jadi bu bangbi uba ha mane Nepali chi Assamese chi Bengali chi Jemi already masrok dongba uli baha malaila mlan jadi la bu somai ha bo train clay phairo se ang totally raw ekdam raw baha just bathroom singer china goli ang uli khaja dubai bani ang participate khai bani hon ha ang bo select ja pala kha select ja bani hon ha uli ning competition bo thangpalang khawli ning top 50 jakha buni hona 30 bo jakha buna top 25 kha और हे 15 जापिन का आबो सेली जा फलंका और हा और हे top 10 शिबा हा जार के improve जा हाथि आं जार के थार मिलाया ओबा हा माशी इनका आं songs बा हिंदी के जाबा नजलंखम जलवा के छल्ला बल्ला सबन के आं जाबा उली बा हा लाइक जाबले बन यहना माने compliments रे जज राव उली बा हसबा that रिंग हमदी ning mitia ho but ning ibu show phaiba ni hona ning bani improve jaha share bli participate khaiba buni bishay ni improve jaro thoga chi uba ha ang ke sainthi ba ang khamsin khajala kha and uba sang mitla ba that ang improve jaha chi because ang ska earlier jaba ya li platform ada sang improve jaha ji jar ke mitla ba uba ni thank you chla du bishke that bish organize saro ke ili platform jin thari ri ban kle he jini talent ke jing ili phunuba maiba Ban thank you so much bishke ade ani buni han ha 2013 haning mati dain tham dain brija khai show continue ja phalang ba uba ha ang top 6 ha ang grai kha top 6 grai ba ni hon ha ang ham boduk nang la ha den ang kisa ar hard work lai do khala ja dola ma mo buni hon ha bushi organizer sarapina ke longpin ba bushi grand finale ja ban shomai ha ang ke longpin that's ba den ningbo thaishi thaigin zapai grand finale ha khribu herer out jaba go ha bushi ke longpin do longpin da thaishi thaigin bushi ke da chance redu ko mane grand finale ha khrib ke ode he ambo zapai kha final ha phada da ode amro jabo shning audience ro jang khamphale kha khamphada da ang de bore that oh bu trophy ke de ang maya kha bushi biri jadu final thayaro oli ba ang audience ra jabo khamphada da bu trophy ke de ang bola ma mu ang bo mai ma mu kha ang bo la ma jingdu bu award ke ma shileila first position si second si third si asab jala thing but ang ma shimung da mai ma mu bu mu ma shila ma mu ode jang khawi dong ba uli ba ha daw dalugfu bushi mashi giving secret claim mashi awarding ba do hosni thiria okhala se direct announce claim ba best performers nikli hi award remat si hi uba ha best performers award goes to Miss Ringhamdi Phonglo chiba sa ther galo la du liba galo hi amo khajala ha mane galo da shock ja ang thamang thaya usai cha yana sa ani amau dung ba
an gabashin khamba uli baha follow tanai ding go butsuba thang nin bumu ge sejrik bada thang sedang boteng khalang kha ore he best performer award mai ba bu somai ha obani sing ani singing career ra habba uli baha abi padma bathari bo announce klaiba that jing ma shi album haiko phalai ma chi ore haiko phalai kha ore gwati ha haiko mane haiko hiba bukha buja bukha audio ni bumu gashai baha abi padma bathari jingke ora ha haiko phalai nang thi chleba baha konjit khemprai bodong phaba uli baha first time ang newton lak sage bang gron ba hamzala ka bu the way he talk politely hamzala ka ang first time kin rada or the recording khlaiba bu ang ke support khlai kha and or the abi padma bo support khlai kha first time hangili khazala recording khlaiba mai bang ansani sing bawdu that recording chia ban ska hala phishmung dan khurang ka hager langma chi obane ang do chance mai ka dola maslam to do magin matham bakhe palang ka the more than 14th song la ang modola khai ko kha do kha ko ulin thang palang na ani hobby la simple se ka lyrics ra bai du ade islam bai du compose khlai du bla jini kuch ni jalang la ha do hala ade he cooking bo ham zaro ang interest ele ba ani hidden talent jabukha ang nohade tapung bo da bai du ode he ambajering bo khlai du ang noha machine ha ribo fabai du oli shindo ani da give them which is really special they don't do ya the upcoming project de doha ma shi khlai dong dong ba de raju dalangu fuzang ora ha hojai hani recording khlai ba buke release de jaya ko buke editing do khlase nei du ode he ang the plan book khlai du that hindi cover sabor zabnai nang thi he li blog hai khoda da li bawai du ade ani favorite dish de mudru khari ode he mongla ham jala bani ode he side ha fast food ha momo li ham jadu difference la ska khlai ba la ili mane ambawo maya that ang ili crowd ni jaga ha ang ili perform khlai nang chi ding bra bo khlai kha kachar gide bo khlai kha ode busho mai khlai bajang ode don khlai bajang mane khali ili difference ba that ang nervous ja do kha ode crowd la ili ning bang do phalang do odi shini funny moments la ani singing ni do acting am phai ba ang boban that ang jani khud result hai ani ang act khlai lama malai khlai balai ono boda acting khlai ba ha like bloopers buzare la blaudu sob sem blower obi ang ede khlai bas ba ha ede jang la du first time jaba but as a naturally ang bo khlai la ha naturally ang bo phunwa bola ba shi phunbo phunka listening do ang bloopers sem chini 2018 ha jing ma shi album hai kawa ang devina bathari jang uba ha rebia za bukha doneshwar bathari ade bukini jing rema sanba ma jingini jang ning plan khleba then bubo zabne nang thi ode ang bo acting khlene nang thi ode jang ning ang bor jab kha ode bubo jab kha bubo acting leka ang bo acting leka jan own song saning ode jade da new experience pai bukha uba habo acting ha first time ha ang thora nervous jala ha but it's okay but ang khlai fuka khlai bade by anyhow the first time bu berau ni khlai hamshni feedback mai kajing giving song ani but berau hamshin mai khang bani feedback mai bani clean thank you so much ode lai but to that ani voice melody ja bichi he tadu so it's bo but thank you initially it's bani khlai shire ani gan ke hamsadu thank you so much
celebrity talks jar kala celebrity al boya hodo shishla because ani songs bo baya ho ani zapte baya gan compose baya ho dani bangka de jar ke slafre but ang because nani do ba jala ang sabia ho irani local haning zabla base odi ang Newton lang sa tuni team ke bo ang thanks sladu because bishnik le jing journey experience ke jing share khai ba mai du odi he ang bishne ulining ham chama khasam ya phaladu thank you message di masrao ne klehi an gidin prang de lash puri bazang baushi singing acting or the sports habo kisha hadele manang jot ho ja jot nan skala amlan jadi la bani advance adaw or the jingla puri ba shinia wala puri ba long bo dwal puri ba bom jinji ma jadi bur kubong dola skang thang phalangdu thangwala but in singing career hatsi or the sports career hatsi bani khomse ubani ang baudu der kisha nishbu juru khahi hamro nang tibo or he like jini wo artist gizer haning mashi society form mashi khamanang de nan skala mashi award program sali du skala khre like competition hisab jang khre bo hard working khaidau du ulit skala bade lang bade phalai bade nasma bade balai khre hi hamdo phalang du or ulit ska se jingom line jase ke bo jing deep